Ino ni metha ya Nteto ya Weru thaa Ithatu inkogwate ogeni mbitagwa Christine Wanjeru na monanirie wetu mathithio tuko mundi ni mwari ni kome mbere bururu ino ni mushi ya Nteto itukubanganiritie. Siama gutiga kabira mbebo ni MC 60 mekirite kirore gia kumweberia. Wataniro na mandagitari na arigitani mero kuruta mukano wako kwa manyume ntuko 14. Siana siere iria siabirire nyomba athiroro jene kunogo kwa mundi. Siasa gutoga mathikoni ma Mwarongi na wa Mwenda Mzalendo. Kiama kiambas no peo na Jubilee ne cianirite Weru ni kweberia bururu gwa timbaru wao kiri gavana wa Meru Kawira Mwangaza na gwitikaniria na urumwe kumwingiriria makiwaga naremetwe ni wira wawe MC matongoretwe ni anene mao ni maugite gutiwe wa mwabaterie kuonanwa na gavana Kawira na ni bare ya MC 20 mambas na 10 majubilee mekirite kirore kugwata mbaruru aria rwa kumwingiria giteni bobushite nyuma ya mangi 20 na mugwanja kumangwataniro ni ya Kenya Kwanza wekira irore cio ntuko ya Jumamosi murungamo uyu waniretwe ni mutongoru wa anini bungeni ya kaunti ya Meru niwe Mwenda Ithiri. Muthuri Murioki ena riboti inu. Nyuma MC 47 bangwataniro ya Kenya Kwanza ndene kaunti ya Meru kuthobekite kirore rwajira kwingata gavana Meru Kawira Mwangaza na imthirira na arua MC 20 kiama kiambas ikumbia kiama kia Jubilee na bathatu kiama kia Nopeu nyabo bekite kirore bakiwatanira bangi kirwariro tiga kuwata mbaru gavana Meru Kawira Mwangaza. As a party, the minority party in the Assembly Meru, tukwenda kwithia twi part and parcel yo correct the mess irethirite Meru nonto a Meru ibethirite baina kurira ukwingi na bakenda to participate kiro correct this mess na from today tukuriso batu to supporting Governor Kawira Mwangaza batu from today to irwama na Meru from today itukwenda Meru ethirembere na tukuriso umaruare to in the cause of impeaching Governor Kawira Mwangaza oranga Governor Meru Thaa kumaruare tukuwatanira na party leaders twaua utethio bura bwothe turanenkanirite na arake gavana tukuwithindru utethio bwothe batu kiama kia Jubilee ito support resolution ira counterpart betu bonde bashia bibi njebiri ya Assembly ya Meru ba make that ito ambiri process ya kurita gavana Kawira Mwangaza itine kio gavana Meru kenda tumbo safe a Meru Meru ni kilo kirita mantu ama inje muno na thine nyingi muno na tukuwa Meru pakunoa kuringana na kiama babia mabibi baugite thandira gukinyite no mwanga gavana Meru Kawira Mwangaza ethwagita nikenda kaunti Meru na thiri na kinyawiti na mbere tukumenyinya kwa nunoki wina stress nyingi muno na ndi atukuthithiria favor tukunogokie kenda wona no toro tukumenya ote kumama witinda kurira inya kanisene so na ndi atukwangure methori tukunogokie ukanogoke njotige kurira na ingwetikia na ndinya ugo gwengwa ugatu support ke impeachment yang lo yanto beto tie koro bale meto ikuritangoge ikawelo le meto kuritangoge are gavana na Kawira najo kwe getike bwa nengere to are gavana gote no we koro bukwejera wakinya kagitene gagutongeria kana gwakinya tongeriene gote na we koro bukuonekana that tuku withdraw support yetu yonde era mandam gavana ara atura gwewa na tumwere ibunduki cietu ara komborethetwe imwatia ngwe lakini ararere witaniria na ura Meru bakua na mwankara tukinyete turethithia kuringana na maoni ya antu ba Meru bonde ura bakua tukuona no athirokagia matresi njejire ithatu kankwenda gukwira gavana matresi iro tigerie no ntu block 1 ya Meru General itira matresi nyemwe na aje be mama batatu gitandene kimwe matresi iro tigeria gavana ikiambulo kwa wana era Meru General na tiga kuendelea kusukuma officers
bare orerire bothuranie mbeca cia gwija gwita magambene ya impeachment baite mbeca department ine katukwekekea makene opeo tukwenda kwira officers bau o muntu akamata mutharaba ja wengwa Mugambi Manyara mwalikimule kama kiambas ena alaji mwendia urani mwalikimule kama kiambas dene kaunti Miru kinyamo itauge bao nekenda Meru yomba gwita mbere neri kremu eshima rire twira naryo kawera must nekenda wandi fund yonora kire everyone na nekenda mumemba wonde ureo thuri no ureo te thuri ona mbeca cia maendeleo kwawe atiga gwitagirwa maendeleo mubukone ja kawira kana yo ngavana ureo ngi ukarweja kawira must nekenda Meru gathiri nekenda ajumbe beto bagwatanira nekenda MCAs beto bagwatanira nekenda Meru egwatanira nekenda Meru ethira irumi nekenda Meru egane shima nekenda Meru tudra twena tongeria batani tonywa twao kawira must Ameru bamulingirite kura kende eja kuleta ruji eja kuleta ndawa aka dispensary aka hospitali aija na ambasari aka barabara ekira kaburu na thithia maendeleo jangi na kuuma Kawira Mwangasa utwika ngavana na ndiri ngavana Kawira kwa akaritie mbeca cia Meru akaritie beja kuria mbeca ciao bakua ankwenda kwira Kawira Mwangasa mbeca itikaragua ikaragwa gitumerwa kenda antu bombo benefit kimbeca iu indi mporo aburi akiwe mwankira nandi na nogete kuinga ngavana na roke yakagita ka etho agitira Meru ngugi Franco na kuwa urokeya ampa madhaeli 2 hours only ampa madhaeli karande urunwe na group yakwa ya employment na group yakwa ya ntobatiania na group yakwa ya ntobagembe tukarande uru tuwe Meru twenda ekarojo nenda ugere ringi ndo akawera no mtu muthia okwenga gitene nkono waikwenga kono waikwenga ando Meru nkono waikwenga ona tweka muthia wewe yite uwe okay akwenda kwengwa no ngero ntu kwimpurunga ke yao wa kwenga oni ndiko no wa ikwenga ankwenda waya werekebisha na utevya Meru na utevya Meru Kawira nkiripotera Weru TV mitambo tuli muriuki Haithima Meru maria maturaga Nairobi ni mauretie ma MCA ma Meru kuruthangana karugi mebere gavana Kawira Mwangaza gitini na matigatekanya kurukini mauretie munini wa rais Rigathi Gachagua atikathungire montu ma Meru na mauria bunge ya Senate tethie Meru na Ameru na njira ya kwinukia Kawira wona ma MCA mamukinya nabo Boniface Mongera ataririe kyo gitaro kia gavana Kawira Mwangaza no kendrete kwithiro giturano migombe roje naru rogotonya ndene mwankanya roigara robakinya mwanka kaunene mweko naju jiro tumira kobera jo kodhonoka na jora bareti ya bondene na barerigirite kulingana mateso jira bone nya kubanyarira na bakothongotha batha mbere nya baumira barabe ome nabo abakomugira tujoto egoro bemwirethiro itombekanie kana batonya ndene bamutombekanie bebongoa jena ndeni wambishe churito kiritonyero byothe bya county 12 arakire ndege kinyitengere kire kithirite metho jokire bunge county Meru bakiona bakethro bethithia betethairwa igicunci gatibe Kenya igana ryo 80 nemwe mubobore unabu bonge beshumire ntukana no kongera tujo twao igoro to ikundi bye kurinya kurubara bethito bariteja Nairobi na ndithuke mbethe ne shumire tena kwa gavana Kawira Mwangaza na baikirithite ndona nyanzo ni nyingi na aja Nairobi ibagete akumarira arinya bamwe bambirite kwa abo bakonte dharakanithi nyabange ibakonte isiolo thai nyote nda kugo Meru na Nairobi no ntuboy bwira Meru county ko batwe aibono to kwanda bebere kenda tutumba kwa tuna there enya tugita na jozu nya tugita biashara zetu tukamena ra mucie kwina there antu atwethera tuna there Nairobi ende nara twita kuringa kura gutena there
Oya gutwika thina Meru ingavana. Bauturiuga ngavana 8. Gwatuika kwana kwa ngavana gwatuma thire onekana Meru. Basi ni ngavana 8. Nthuki thijirenderia kwa gavana Kaira Mwangaza atakwithirwa akionero nturombire jo mwekuru wengona mukuru murega baichu ibo baikinyangite nontu bogiti bwao. Tuna gavana wa Embu Cecil Barire na tuna gavana wa Nakuru Kihika Bonthe na tuna gavana wa Homa-Bay ye Kurbonde, lakini gavana gatukwenda kumwira Meru itithe thimandi buti Meru itithe thone batire mwe nontu te gavana mzima omba kwa kithiuruka na atimandi buti ijo areterete antu je maendeleo mwanga jo kuthira uti maendeleo turona kou gavana gatina Mwangaza gatina capacity ya gutongereja gavana na iturikanitie twanywa kaune kamwe na kinya MCAs atobela miuthi na Meru yetu kenda ithwa ina thiri President nakare kando itumweshimite sana na deputy president Gachagua itumwendete muno indi ndwene na twinayo Meru nakale kando Ameru ibachitere ngugi bongwa otora batwire bagitaira ngugi no tora batwire maendeleo kuma tene Ameru ibaikarie bongwa tutigele ngugeje Mwangaza MCAs na ikyo twathomba kaire betenaria speaker najo kibaro eu oge emotion na ingwetekia kinyana la Senator Amason King yakomba kuthwa akiamukira na batwara kishire ne kenda Meru tumba kuthwa twina thiri bagita na mbere oje kundu bibingi maromba jauna ndikire msisi babunge konte Meru bethro be munokia gavana Kaira Mwangaza kadita karukire kateitere atongira bange bonde batoguma kwa bathoki MCA na thoki MP na thoki deputy governor na thoki waziri Mithika na thoki morome gavana go igobui igiteli kinyete toriuga gavana aende gavana afanye nini gavana afanye nini igiteli kinyete Kaira Mwangaza okoma muto muno okomya nto bamwire muto sana kuma siez beto bonde na raboteta nonto baku mpongeri ejo beringira mushumale jo muthe bakaugatere kethera ibondete Meru kana kaibo kwenda Meru tana mbere Kaira Mwangaza kinywa ke senate roi tafadhali tunenkira justice serve us with justice as a people of Meru bumekishwa Kaira Mwangaza agichoka rutera Meru atichoka Kaira ri gavana na senate tukabaromba Kaira atele kinyabo ketha bwa mutaika Kaira no akendelea so ni gitara nuko makutha bwithitheria Meru justice Meru mbe kuba egekena Meru mbe kuba ekia api reporter Ntosheru TV kumaja kengina nginene kinene kimushusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Ngwataniro ya mandagitari na arigitani kaunti ya Meru kirigikaro na Nteto muthenya wa umuthi ni marutite mukana wa ntuku 14 kire thirikari ya gavana Kaira Mwangaza kuthikiria matita mao kethira tiogu maruthe mogomo mabangite kugoma tariki 9 cia mweri wa 10 maruga rwangirwa ogima ni rukwaga ukinyanirio mwega wa utungata na nkinyagia ni makumakua na kubinyirwa ni macukite moronta thirikari ya kaunti ni kwanira twanya twa mabisa ma ogima na maishi wandikani bote kiritu kiri budget marigwa Mwangaza inoni mandikirite thirikari barua 17 inde gute ona barua imwenso kimutugikare hatariri riboti inu Solidarity forever for the union makes us strong. Ni kiama kia tongeria bakoka cia mandagitari kumaja kaunti ya Meru narwa bagwatanirite bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ire tongeretu ni gavana Kaira Mwangaza ni thirite kibathinia bokung'ana na kagita karia gavana uju ajukia wathani bariuga na baete mawira ni nkabo jegi gukiria nkathi kwa mandagitari kwandika mandagitari baberu kuriwa kigina kiria kiagitawa kiri mishara yao gutegerwa insurance yao yogima bwa mwiri na mawira ne jangi nkabo jade ataingia Mwankira narua araba kuga kumane na kuria kuingia mawira ne jau ne bachuite ntaira shonde cha kumuchwa urabaka mukinyira bakiugeta gari ale ore tashiara no etunda rimwe tukara yoni mwaka yo erereu aritibeto bogima bwa mwiri baraba kubwa ndawa Ameru batiomba kwa afford ndawa yu nonto insurance ira ya sainirwe government yero tonya kwatwekire ere ena limit yena muno ire atekureka muritingwe atrito na nkuruki yebamwe na mana mwanja bange na ngiri emwe kwa wendo kya kwethira muntu na kwenda kithimi family ewe basoka na murimo musie kwa itwa na ndawa lakini batoto kya wazo tutemya kwewa ndawa kwentu ginya twetera obisine tweta twethira obisini ingirwe na twero you have no access Mwangaza hii ituria ritonto
itwandikite barua imwe nkurukia barua 17 na mwanka utukinyite ntikone yakwe barua ingi twandikikia itethia kingiatongeria babariuga thirikari ciangaba na mwangaza ithirite yujuri makania kiri arigitani uria batiumba kuria kana gutetera kioto kiao bakiuga ndagitari rotumuraga kanyua kawa karita migambo ni baruga ya kumuchinja gituo kiawe kia ngugi muthingataga oria iko promotion ukewa transfer woria baiko baba batikwandikwa ukewa transfer ingi yaoni kawira ntirimire kirutangwe ndene cibitare Muthara January andu takuo ambikia Kanyakine July ndarutwa Kanyakine ndaikwa Ndomoru September ndarutirwa Ndomoru nguikwa Thera ingwitike December inyenge yomba kwithia yite kethe ngava no tuketha twinwe aruti bangugi bare under siege nyonto transfers na intimidation ya workers ni the new norm nkuruki bakimenerie tagarire rwangirwo gima ria gutumiria twanya twarigitani na muthiene bagatiria twanya tu batirite mwingi Kawira Mwangaza governor wetu ali advertise positions ukethira nekire positions muthenya ukethira ana betu iba apply ngugiu indi weja gukethwa kwina cancellation ukethira antu bara ba apply ngugiu gutinyo umwe urandikwa tukwenda a lot of professionalism kikurutangwe ndene department ye it is so unfortunate kwethira advertisement ni abithirwe netina budget finally kirungurungu ya cancelled na mo cibitari imwe ka department imwe tende kubwithwa na memo ekandikwa supply akareta into antwethaga kwewa LPO muthiene kumane na mathina jaraba gukurukira mandagitari jaja ni batumirite mugomo ndene antu kwe 14 chejete kethira mabatara jao jatethira jali kuingwa bariuga bakainga cibitari chonde cha mwingi ndene ntuko 14 tukethirwa twinde tuingita macibitari jetu ntariki 9 cia mweri jua 10 2023 tukethwa tuingite cibitari cietu cionthe gutinya daktari nyomwe ukethwa akimba gwita ngugi macibitari jetu itukuromba Ameru bonthe uria umbe ikwithirwa ena mwaji o Emeru General weekend entariki 7 mwanka ntariki 9 withirwa kuthithia arrangements ciaku cia gwita mwaji o kucibitari cionthe cia Meru County kuma ICU kuma Rino kuma outpatient kuma casualty kuma na ekuruba ejagirwa twana maternity ndene acibitari chetu chonde tukagoma na tugukinya nande tuigwa untigirie je kama tete murigo nande kugwithia murigo na kwambiria ntariki 9 tukagwithia murigo jo Douglas Mute ora ni mukariri gitwa kamiti ya ugima kiri bunge ya Meru ariuga na kugwatanira na maromba jarigitani jaingwe na kinya mugomo jwao na ni bairitite kuona kuri na ntera gimpwe konekana na kinya kiuga kanya karaba ete kana bekirite mbere ni kuona ugima bamwire ne bogwetithwa na kithomo kira ikubatara na ne bagutiritwa bwega na narekeretie kuga gaka niko kagita ngiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare Kethikiro ni gitambite nturani ya Karankware wandini ya thiru rujene nyuma ya miri ya ciana ciiri cia tero turo kumane na mutino wa mwanki kunogokua mwanki uyu kuririkana wa mbiririe thaa ithatu cio tukuriria aciari ma ciana ino mari kumagaruka akarire u ni maurituye methagirwe makimenya njira cia gukabanira na mitino ta ino Marion Karugi na rari mathikoni mama sina wema wa kutosha zambi zangu kusioza kwake Yesu ni kiongwano kia kuingiria miri ya nabele barabairire nyumba ni mwanki ciumia biele bidiri nture ni Karankware wadine ya thiruruji ni gicione mbunge Kigembe Central na reke bakitambite kire aciari na atori ana barabairite nyumba ye ni anabaile na kwa hivyo mwana umwe atira thikwa hana etere kuthikwa njerengi nara ina mwana arauri nonto mwana araciari ni mwari wa Murungi kwa hivyo
tuona ni boya athikwe nara kwetewe kwa hivyo ni bonto bonere matandiko ya tiyelea bakiaria kiongwano-ini ki antu bawendi boboya barabethiritwe baitetherie mucii uyu yuaire na into bionthe biathira buru ni bakurombotethi bukinya nkuluki mucii uyu no ntu buru ni batirwo kiene bunene mantu yathithikira imantu pin yana mulimo nkorone no ntu ria nyumba uyu yaire murungi ana ibaithirie kubele na mburi inya na ngua cionthe na kila kitu kiake arikuo kwa hivyo ni mantu yena kiaona hivyo ndo tukuria antu baraba weki ubwaya kana baraba inkoro weki yao family ya murungi ni kwenda otethio bagenda otethio bwa kinyana baraba eskuru na kinya ngua cia wikira no ntu ni tukumenya ria nyumbe ya into ria nyumbe ya otebitia wa into biithira ku bionde tutetira muciyu tukeyoba twiria nontu shukuru ite kurayara na mipango ni mingi ari mubangirite bwa na antu barabangi bashukuru na ito kuria please weta mtu kira neje na bide na bio tutethi murungi na family yake kinyana mathwania na maromba kubakaria mwanka tubakinyithia tukwe na mathana tu antu bwa antu barabari baitite no antu botethi antu bantu reje botethi murungi ni buciumite na njira nene ni igatukuromba ukethwa kwi muntu ungi umba kwithora na kantu kawe umba kwibwa kweya akongela kibiga ibirantu baritite no ntu bwa family ya murungi no ntu ni tina na baba inge ina family nene na itukwira murungu iboya ni kwithirwa murungi moyo no ntu na atethera ataya na mwekuru kuwende batu tutitwe moyo ituciomie kurongamana murungi no tethio bwa mathwanio tumutethie na into bira twi nabio na family yetu mirombaire na kinyoka thako yange umba kuona otethio no wone otethio bwa kamuti ukona otethio bwa ngua no wone otethio bwa mbesa mianya na kuri na bangi ba secondary na bangi ba primary na iba kuitaji kinya kuri na kunywa muci utire nguo utire no teki tukirio endiwe aba barua tunyumba tuto twile batethererwe ni njera ya kiao kuma kiri mubungi wa gicio kindani kile wa Karitho na kinyemsi wa wodi niwe Julius Kabira ntwambao na utethio nkulukibu kuoneka kinyabo nguo na irio family yetherere Antoni aya MP wetu bwana ndani kile nitukuibwa sana na laguonde ari nontu bwa support ya twete nyumbe na bwana Julius Kabira yaro wokerete murungi kanyumba kakange itukuromba antu betu bara anene kana tungeria ba county kinyabo itukwenda kuona njara yo nontu antu bani antu boni antu baba ya kura na ni antu pasie ya na kibo so nontu kinya kamunda kanini sana murungi aritera kamunda kangwe kamunda ka point 15 na kamunda ka kenandaka inya na aribeyo na nio nyumba sioki so ni Antwani ni sana nkiripotera Weru TV kuma Nturene ya Kalankware wodini ya Thiruruje na Gembe Central betao Marion Karugi wa Kinywa hato kikanya tunogoke banini utikathinwa kuningushoka na Ntito Nkoroki auga no gutwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja ne onto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu.
Eza Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukamaka. Tuakurekera mtu kwa afya plus. Afya plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Soccer season, Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes, enjoy digital life. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune America. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Horengi kugwate ugeni kwa ibindari ya miaka Wanjeru Christine Gatwiri Ndega mwana wa miaka 15 kumantura ya Keriani Njaina atithiritu agikenera muturire taciana ichingi one nyuma ya kurwara ambiririe kubwa kuma mwaka wa 2017 na thina mbere kurwara onankurukini nyume ona aciari mawe kuriungana na masibitari nikenda abora na ria mwisho akuma sibitari ya Kenyatta ethiritwe akigwato tungata wa aki musio uri ukinyite bagukwa nkoro ni withiritwe na kibarua gikinene muno kumenyera Gatwiri kumakire ndawa cia goro kuthie kiri kuria irio gitumagira mibira na kinyagia mautungata mangi mamengi na riu ni makuromba thirikari na kinyagia antuma wendi umwega kwithirwa makimatethereria nikenda murigo withirwa ukibutha. Samuel Geshimaga tariri Agochiarwa mwankani wa 2017 Christine Gatwiri akeneretheria mwiri wa kagita gakai ara mwankani wa 2011 awatirwe indwari era imunyamaritie mwanka imunthi amberie chukuru wa akinyamaragwa imurimojo ende au kinya kirachi kia mbere are mwa kinya igukira gitandani kira imunthi amamite kwa mianka 7. Christine ambeja kurwara 2011 ena miaka Ithatu inda mubira sibitali alo mulwaru kiongo agirika twa mama sibitali twenuka twasoka twaka tukika ikaraka ile ndasoka sibitali kaile na mwana agatura gukugirika akatoka mama sibitali tukenuka lakini leo kuma 2017 lo mwana we alwalire bururu achiari bake ibamamite no echibitari Kathumba ereo ya rufaa ya Chuka Chogoria Embu na muthia ya Kenyatta indi iromba ryago rya mwana wago kubwari takinyanire Kenyatta nimo maringire CT scan ya mwiso mambira mwana na brain na trophy mambira utombo no mamire saindi imwe Nige tumi mwana uwe atiumba kuthi atiumba kwaria ndero ansoke na mwana muzie no kasokire rwe kura mubiri Rwanda mubiri une we alisaga nau nkalinga kila kitu na mbrenda
nkamwikagira maji niruciruci ndimubecaga na bono ndimubesa mathao mathatu mathira nkamwikira gintu. Itwaraniritie na Harriet Kauge ora aigitwe ari murigitani cibitari ya rufaa ya Chuka na Kagita kandeni ya cibitari ya University ya Chuka ora akwaririe murimojo wa cerebral atrophy. Condition ino mostly yukaga no yuke nontwa either damage otombo tikatika kwa no kunyirwa kwa cells cia brain na no yuke either nontwa either injury to the brain no iretwe ni condition twitaga Alzheimer's diseases ona infection. Twendete kumenya wegwa imurimo gomba kurigitwa na ukabua enkithirwa condition ino etinene no etritwe ne kabua. No case ni ya Christine ne thiretwa stage ni ambit serious kana advanced stage kwa guko treat no kwethwe kuri difficult na what kira wa endenwa kwenda muno ni kira twitaga supportive care. For example nonto akwethwa ati kumba kuria wega either aka supportwa na either gutetherua kuria kubitukira mubira. Murimo ujo nuretete muciojo ngarama inene amwe na kwigwa batire na wira ya kwandikwa kana biashara ya kubaretera mbia. Mubira uma ni ngari nkombolage gauka igampira cibitari mubira utulibaga ngiri 15 gwikirwa mubira ongi ona ndawa iria nyunyaga mpende mwangulage kana ria 50 anyunya mpende zire na nyusurokere mpende zire na nyusukiogoro mutu ntethia mwere kwina mutura ngulaga kabagiti kamwe ngulaga 550 na kanywa kiumia kimwe. Mwana ogu ni kamutamukiria mwana matina monde mesurite ironda gina gutewira omba kuruta nonto agacugurikira mwana ogu kumu nasi ironda iu kumugarura tonto bukwana nyombe ino niyo ntise ndigiri ni kujumaga ukethira rimwe jumbite mwana kumarelea ethe form 2 na kumarela arwarile ata athi cukuru kaili twari na wirigiro akathoma none no andikwe akathugumaga mbeca ciae. Indi bariromba utethio bwa thirikari na kinya antu bawendi bwega kenda baumba kumenyera mwana uju. Turirite methori makathira tukagieka meciria nontu bwa mwana uyu kira kinene muno tutethagia nakio tucaga guku kuromba tukanengera Ngai mauntu monthe nontu Ngai nitwitikitie niwe wabecanire Christine. Susan Muindu mbeuca bo magutethia ninkulomba wendu antu maega Susan Muindu Patrick Munene ngabana antu monde mangimba gututethia muji uyu thinere muji uyu ti muntu umwe ni mageri gututetheria tuoneketha nitukubota kuigaiga mwana wega. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kiri Nteto shienge ni atekire kunogokia mwarongi na wa mwenda mzalendo muthenya wa monde yatongoria magi siasa ni mabotete gwikinyia na ni baria botete kwithirwa kwina siasa imingi kuonekana ntere inuni kumania na mparangaratano iria ciethiritwe ikionekana kaunti ni ya Meru. Engema aria ni monekanite kurega kwiganirwa kwao ni itagari ya Gavana Kawira Mwangaza kwithirwa akithamiria wa kibwa cibitari ya Rwaruma kansa rutere wa bure orenya mbene ni etongorete na mekarika manyimba mariuga egembe ni kubatara mirandi ya uthina mbere kuonekana te kubewa mandibuti na amebaibu na nikio magwitikaniria na tongoria mamangia ati no Mwanka Kawira Mwangaza enoke nikenda mumiru atetheka Dennis Mugendi na rari mathikoni mamaga tumenyithie. Kuri mathikone jambe ni Dr. Kari mwarongi nawa mukarigiti wa kiamagia kumenyera rera Afrika Pagija mwenda mithika mzalendo tuli ni akambene wandi ni akachio igembe South atongeria mwanya ibonekene kwaririe murimo jwa kansa jura yutemete ntamentere neiji indi kimakanie baliuga ni Gavana Kawira Mwangaza kuthamia center ya kansa ile abateretwe gwa kwa hospitali ni Nyambere before gutetheria ajie gukemenyekanaga gicigo giki ni kio gitongeretie na gisunze kia iguru kia ajie ba murimo jojo wa nyimba. Toa cancer center ya 1.5 billion. Alafu tuchenzane je 1.5 billion na moriketi. Aende bure. Oh ya numero wetu industrial park ya 500 million. Kama
250, national government 250. Amelia ruire orera 500 million ruire. Oya rehabilitation center. Ekodigo ne numera wiko nakanga. Naye wito Likamond. Ya 200 million. Amelia ruire orera 200 million first phase, 200 million second phase, third phase, fourth phase, fifth phase, 1 million. I can read it. Oh, your housing program. Municipality Kanaban Center. Ya 1.2 million. Amende keberechia. Na no twangire do turete mama ngabana. Okelogera mando yo anda mashimwa John Paul babwethetie. Yara musalendo babwethetie. Kamo yara za TV ne maita ungirie mwe kona ni riaki kansa ura yingi na uma kansa yingi yakachusa indi no etongolete Kenya. Kwa tuweka towe 500 million. Milioni emwe maana 5. Milioni maana 5 ya karonjerene gumawe tamawa wiki nyanga. Lakini ukona ndo beto muntu ethano mandabuti na mulengeti akaringa mpe. Mbese ile to changa akono shakwendia ntu sibitari kubwetherwa eta wakansambi screening singe igadira ndo beto. So bwe bondo nara na oreba kiwa ariange teko nyakebe abe bendereko kana kabaero mulengeti babu burone yambara kurera rongwa lakini atima wara bukuba kansa santa nenda tuno kaba kurera burone yambe akaba kurera inyo eta nara sofiment no kaba kwa viate na kuombe anto kaba kurera na tutote kirida to kurumwa kombera tutote kire yu Ithatu yu na yu tano atukarea na thai turuwa kawera aitekane name ito amwere oteno tete ninyaka ringo mbisa nanga ringura mpuru wera ekwe kulikana ninyaka tete kulingo na mwakoro o achagwa tigenda atendu achagwa impisa kulikana ko rare mune teka wera nyaka iwethia nyasi alalia itarakire riata ora murungu merekesa no baro merekerero teka wera nonto otesa antu bamero bombe tembe akilo ire tesi kawera tese tanto unwe tangamura mantoto kwa mawa angera mosima watu wote tumanto todo to verianto nau kamwera anto matura njamya kamwanjo zo mbere turasi to anto to verianto na mandibuti kuibo bakoma kaya kawera mwangaza ori ndero twega papa mbwana rietorera mutana momokembu hatia ndentena mwaguru no turware mure haki akunegro microphone ye deborware mure haki negro microphone ye agwabonete ntuko emere mure hawa nkora ngoko emakutano atatere atata arachia akawera atumanangire ngire amasukirwa are yalare mure ati ona besa kutasandaka kawera akaruta amuneka na mure asiuna aegera godo ruto akaulia ingite mpangae no tumonere akeke meo mo mkingo etekerwa motwe ruare kina babu mweta kurubenu heshima ruare oni kwenda kurana morome ukatoka mathusulia mbagire ntethirainya irwaria kinya mithika mwenda mzalendo na mukaririgiti wa Kefis Joseph Ntoirwaki ule ni mubunge wa gatene wa Igembe North na atongeria bangi bonekene kugwata mbaru kiraito engabana yiro Nairobi ambera mzalendo wenkuona uweno umbe otethia antu betu no tunukinya antu bokinya angwa atajara ambe yambo na na antu bake tobwithia musemanio twendelea lakini bahati mbaya atayo nere urakwenda liture atonere unge nayo kirieti antu uroka rathi na atongerie ba bomba kupanga Meru MCA kangwana woni nde mzalendo kinyani no inkwenda kuungana na viongozi bangi mwakuru karingi ataroe aringi atarombi kenda anapa mwembe anapa Mumeru bomba kuthoma kwina opportunities inyingi muno cia kuthomethia anapa baingi muno ukiaweta ntura kwina anapa tena ngwi ukiaweta ara town anaberethia bo ibonto akweya abayukia bakarethio mwinaira bemwira inanga ngabana ni mama nanga nimbi yau tutikwenda turenda kwithira wina njira ira yotethia antu na inkumenya
nontu niweneretie mbeu wakawira kinya iteuru kinya ite muti kankwendro kwira kawira nto muonani kinya karingo mbisa na popu kinya karingo amaria itu ita kaunti ringi tuetwa lakini tuyago tuteona nafasi Meru iye kunya tukenda kureta into winde ya uthai nugamirise kefis ndi Kenya Plant Health Inspectorate Services iwisirike thirikari kambone thirikari ngamirite manto afya mimera ntugwite kuraya nanguye nimeonete kotesi ya mheshimiwa Linturi na nwe wasiri yetu wa agriculture akaria na president ampa nafasi yo kurutira Kenya nguye ni nafasi neo netu wa Linturi buboya no kuona Linturi no mnenetu kingpin wa Meru thai muntu wako ya muruma ni Meru onda kuruma muntu wake ya muruma ne ombera ndako thiata akuruma amwita katero amwita marito atitika iyo niko kosa ndafu ribo ntoto kwenda muntu wa nafasi yo tongoria watumira utongore botitika baba angeko bokinyanga mantu ya imuthia mwekura ono kuingai ano kwasi alela lakini yeye oloa ila siarwa untu ndo sora siarwa lakini itarakera okinyire thiriata irakinyire na ane antwamiru bethe benesi tuitanya Nairobi weria kuwe Meru kaibunya ibu ukoro ni atabwetheria makundi ya njuma roendeka gutitika na kuma ukawira ana bariwa kaunti ya Meru ikona witi na mbere na karibonde bakaguneka na tina miringiti kana makobokobo tutina kanya kota Meru County esidana na county 47 rene Kenya badu tukwendro tongeria focused na consultative antu baringanerwe na kankwendro bwakikisira ukona Nteto butona yakama mauete siesi atata wasiro ara Linturi atale kingpini 20 tokarande pronka muntu na potential Antore nere twauswakwo no kethira we contribute akie county yeto no ntubatwe antu benture ne baba ingi muno para batumba bamba weta protest county lakini baterwe no ntu atekwenda ntu bamba witethia arienda ntu ba ake ya makobokobo na moera na mirigeti au tumekata bado tulitonga na ito utonga kwetu ipo kwa support ya Kenya huyu antu betu buni kanda wakinyethira imfiwi mea mwana siasa nwe no mwanka ongele kibangi kare akwela mwambo no kaburi yakwe ari awe muzalendo awe ne ate okuwa kwa mamo ende kuibwa umkuani esa sawa bange beta ronkethira mbethera ngeta atia engetara irwa abo kya kwantareo kabo bakuwa no nto ya matilio bakuwa muzalendo wendu nkomya owo kwa mamo wandi baisa kenda asa atabana aeni mire kanteo Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akambene wandi ni akachio, Igembe South, County ya Meru. Atongoria Kathumba County ni atharakanithi aribo mubunge wa Ntwaka Susan Ngoge Mwindu na MCA Gitonga Kidoka ni makinyite ntere cia nkondi kunogokia mwarimu umwe uru kumenyekana ta Lydia Karea. Lydia hatete uturo wawe nyuma ya ndwari ya ibinda riraca ya murimu wa nyimba Polo Kabithi na rai mathikoni mauga tumenyithie. Tanjira ya gukire kithomo kaunti ya Tharakanithi mujumbe mwekuru kaunti ino Mheshimiwa Susan Ngoga Mwindu tiomba ko butajike yandithe ndite kwira mwana outside this county na skuru cio ndari bwana na no imwe kenda toka ma skuru meto ndiko antairie cheki ndaraga boys tu wenure kya ya kuria ba nana na beto bareirwe ire nyonka yage na ara batiko ya kuria guko baibo ndekere agu nataka ku concentrate in Tharakanithi county kenda skuru yetu ikarapwega we are nimbasari dio twana tutia kale moji tutena school fees ntatunza ikundi yo ni mora mpia se proposal na irono tokaruta wira bwega Susan yagitumira kanya gakuthetera arimu ati babatiri kongero mishara yao tureaga tukenda kwaria woma between miaka 5 na miaka 20 almost 95% ya maisha maku uturite we njara ni cia mwarimu so no atuge ukari ugo kari mono ratiwe ko tarimu baba kuthomithirie baba gushepire bakurutana kinya wikira nguo kauma kwa nyokwe gari mwarimu akwira narora nguo ni gari ukuma kwa nyokwe irato bitabu anene akwire mndero kire bitabu na nyokwe watirona
lakini wathi kuona burarimu bamenyagirwa gumana mishara yao nderandia ntubere ndi I'm so disappointed that kuona barua ya mwalimu rutu wacoga tu barua tutiesi hapa na pale ndona mishara yao ndenda kuria gwitigia nonto mwalimu almost 24/7 yethuganiria mwana lakini tikana umbere nyeto thimantu mahod mushara walimu nongerwe tafadhali mwe mugwati wa mwana no tinda na karana geto nonto tiomba kuwata mwana wena asira nkorono temuganire mishara gake batiri kongero mwalimu na batiri kinya kuraithagirwa kagita karaku watu indwari arimu bamenyero mantu mahafia guti mwalimu munini no munene wa watu indwari etimi yake wete mwalimu kana wete MP tanigo kana wete wewe so arimu wa watu gutungatirwa bwega ndaburira rengi byo twandikitera kintu twemenyero no kayo kenda ko di Britain no kadi anarimo no bamenyero tweke rirare sukuru na kwemenya yako mwarimu rimo kinyara ajwa kabiano andari sukuru wenyekeretie ndo kigerio kireona ati kwenda na bake bagwa arimo bamenyero ibongerwe kinyameshara kenda bakara bwega no ntibo baga shape the posterity of this country aritio gukire mambura makuringirira muthia mututiki orethire twari mwarimu warito bari mawathe cukuru ni Ankondi primary Madam Lady Karea menyere ntiwa kainge mono antu baragiria ntiwa siaka batiaragiria ntiwa cia antu arume switiga wa ogu tafadhali tumuwatireni Jacob tuwatirenia na bake asesiwe hapo shule waletewe hapo kadi hapo shule so that when bursaries and everything are needed they will be easy to access through the PWD card so that Madam Lady akaririkana no ntuba gukiria ana baingiki kithomo ngiripotera uru TV kumantere chetharaka Bito Paul ogwa kabithe Orora atariro koyokia kanya kano dinaji kire obishi yandi tangoshia mwingi niwe Renson Modere muthenya wo monde na nyuthi tuye mu manekenda kwambiriria wira wawe Rais Ruto ureni wa gutongoretie mambura mamagaroni yawe na ugite thirikari ikaba abisa uyu gwati mbaru onde uro kwendekana nikenda gutigira na kuruta wira wawe obwega kiwatho Anthony Kadenya ari na Nteto eno. I, Renson Mulele Ngonga, do solemnly affirm that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Director of Public Prosecutions. Renson Mulele Ngonga, leuna mutongero anditangojea mwingi, umojero. Ingonga nyule muma muthenya wa umde garoni ya rais moja Nairobi kile mambo ya malama na tongeletwe ni Rais William Ruto na kwethira makujiretwe ni atongera bange thirikari ni ile munene wa rais Rigathi Gachagua jaji munene Martha Koome na atongera bange banene that I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution. Ingonga liwatonyite Ithatu njolala le mutongelia wanditangojea mwingine odinaji na ula kwa dhaino ni watongelite gitengo kia na yes kiele kili mambra mama Rais William Ruto ugite thirikari yae yele kili medho kile gutigere kuthiria ungumania ile no thina nene kile gutingo gibwa mwingi kile thirikari no Rais William Ruto akiolegia DPP Ojo Mojeru gutigera bobo nebo kinyanira. Kenyans are resolute and they are determined to make sure that we rout out corruption in our country. As you have heard, I have said mambo ni matatu. And you know one of them, it is up to you to discharge. So you have a duty to make sure that the property of the people of Kenya, the resources of the people of Kenya are not abused, they are not wasted, they are not stolen, and through corruption, the people of Kenya don't lose. Mweno gu Rais William Ruto augite thirikari eka gwatambaru DPP Ojo kiende gutigera na kurutangogiae bula kubaterie. The office you are holding from today is a very high office in the Republic of Kenya. And the expectations are equally high. And I want to encourage you that you will succeed because you have the support of all these people and you have the support of the people of Kenya. Kagita ka Rais William Ruto ni alute DPP Mulele gutigera na kutangogiae tabula katibe kwendekithia hata kwendela bandi no iko ya gisiasa. It is your duty as the head of the office of the Director of Public Prosecution
to ensure that non-partisan, uniform, consistent, and high-quality prosecutorial actions are always the benchmark of your office. You have been mandated by Kenyans to ensure that justice reigns on all. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, rangi wa Kathenya. Mubunge wa Imenti North Raim Daud na ogete thirikari na mubango wa gwaka factory ya irungo cia mungwana anthini nikenda kuba utethio kiri antu maria makobatara na mara makethirwo makigunika na mubango uyu. Raim arite kiri obesani wa irungo ino kiri antu maria makobatara gutina maribi inwa mariko kiri gicugo kiawe. Muthiri Muriuki atumenyithie nikiri mubango yote theria ntura bagituki njara na kinya maguru mubunge no thimentere Daud na letete ndiwe gamwe nikindo tigira ndu baba kumantere mwenye maniche kaunti Murunya Kaome bakutho bakigunika. Tunafanya hii mpango tukiwa mimi na familia yangu pamoja na Hindu Samaj wakiwa wameongozwa na Milan Shah na Dr. Vinod Ramji wa Mafuko, ndio na watu wao wote wa hiyo community, Hindu community. Tunashirikiana pamoja ndio tuweze kuweka watu wale hawana mkono ama miguu wale walipimwa. Leo tutaweka watu 140, wengine hawakuweza kupimwa, lakini wiki iliyopita pia tumepima wengine karibu 200 na tunatarajia kwa mwezi 2-3 zikiwa zitaenda India zitengenezwe, tutaweza kufanya hiyo. Kulingana na Raim augite morto jwawe ni gutire kiwanda gikundo atendene Kenya kiwanda kire kiatetherie muno antu brabe na mawathe ya maguru na kinyanjara. Pia tunaangalia mikakati vile tunaweza kufanya factory ya hiyo miguu hapa Meru ama Kenya, ndio tufanye kila mwezi tupimia watu hiyo miguu na mikono, ndio watu wetu wasisumbuke kwa kupata hizo mguu na mkono. Tukifanya hapa Kenya, kunaye pali zingine nilikuwa nimeuliza inagharimu karibu 100,000, saa ingine 150. So hiyo unajua umemuondolea, mnaona mtu anawekewa miguu pia anapatiwa viatu pamoja naye. So sio kitu, hiyo ni kitu mzuri na tunataka kuangalia vile tutaweza kuserve watu zaidi. Na alabu kitu ndio bubu bokeza bokethika kwa kagita ndo kwina ndo baba ngi barabenda watu. Na Raimu alinishughulikia, kina Mungu ambariki sana. Itanisaidia kufanya kazi zangu za nyumbani juu niko na watoto na washughulikia, nitaweza kuenda kuwapikia na kufanya kazi zangu. Sasa hapo mbeleni nilikuwa na shida sawa, nilikuwa natembea wakati nilikuwa nimekatwa mguu, nilikuwa natembea na crashes. Sasa naona sasa nitasaidika sana sababu crashes zitakuwa nilikwenda kakando. Mimi niko na nguvu kwa sababu nguvu ya mtu ni mguu. Kazi zangu ile ndogo nitakuwa nikifanya, nitakuwa hata nikienda kanisa na falamo. Mimi ni mhubiri wa dini ya Mungu, nitaendelea na kuhubiri na tafanya kazi ile hivi taweza. Nkiripotera Weru TV Mbichabuthuri Muriuki. Na wega nontu akona kanya kurumira Nteto cietu muthenya wa omondero inkwendere utuku omwega. Mbitagwa Christine Wanjeru, mwananirie wetu wa mathithio ni Maureen Kome.